Novi razvojni plan do 2030. godine kreirali su građani svijeta, više od 8 miliona njih. Crna Gora imala je vrlo zapaženu ulogu u procesu definisanja razvojne agende za narednih 15 godina. Više od 8.000 ljudi iz naše zemlje, odnosno 1,3% populacije, aktivno je učestvovalo u procesu postmilenijskih nacionalnih konsultacija 2013. Rekli su jasno i glasno kakvu budućnost žele, identifikujući 8 ključnih razvojnih prioriteta, uključujući zapošljavanje, ravnopravnost, borbu protiv kriminala i korupcije, zdravstvo, životnu sredinu, razvoj infrastrukture, obrazovanje i vrijednosti. Vizija o boljoj budućnosti koju su odabrali građani Crne Gore u potpunosti korespondira sa globalnim ciljevima održivog razvoja na kojima se temelji novi razvojni plan do 2030. Nije začuđujuće onda što građani Crne Gore jasno prepoznaju fragmente nove razvojne agende kao relevantne za narednih 15 godina. Među globalno usaglašenim ciljevima održivog razvoja, ljudi u Crnoj Gori kao posebno značajnu naglašavaju ekonomiju i izglede za zaposlenje, ističući da je riječ o vitalnim preduslovima za obezbeđivanje egzistencije. Građanima Crne Gore je potrebna ekonomska stabilnost. Pa dobro, ekonomska stabilnost je dosta ugrožena od zadnjih godina, to sad teško da se naglo može popraviti. Treba dosta stranih investicija, treba da se reforme vrše razne. Dostupnost kvalitetnog obrazovanja uslov je za razvoj društva zasnovanog na znanju. Razvoj obrazovanja svakoj zemlji donosi blagodeti. Tako da poboljšanjem obrazovnog sistema i položaja i prosvjetnih radnika i položaja učenika i djece država će prosperirati i uspjeti. Fokusirao bih se na obrazovanje u Crnoj Gori jer mislim da je to ključ uspjeha. Ljudi brinu i o životnoj sredini, osjećajući se ugroženim zbog zagađenja i sve više prepoznaju važnost održivog korištenja resursa. S obzirom da smo ekološka država, to bi vjerojatno bila jedna od važnijih stvari. Ako nešto želim svim srcem, to je da Crna Gora bude zaista ekološka država i da svi mnogo više računa vodimo o očuvanju i vode i vazduha i prirodnih resursa koje imamo i to sad u ovom trenutku. Vjerujem da će 2030. to biti na najvišoj cijeni na ovoj našoj planeti. Smatram da Crna Gora mora da ima solarne elektrane zato što imamo veliki broj sunčanih dana i tako bi dobili na energiju što je uštedjeli na novcu. Vidim Crnu Goru kao zemlju obnovljivih izvora energije i čiste energije za budući period. Ciljevi održivog razvoja prožimaju gotovo sve sfere života. Veliki problem je ta putna infrastruktura jer smo odsječeni od centralnog dijela Crne Gore. Voljela bih da se Crna Gora fokusira više na rodnu ravnopravnost, da žene više učestvuju u parlamentu i fokusiraju se na donošenje odluka. Ja mislim da je najveći problem odnos ljudi prema ljudima i prema sredini u kojoj živimo. S obzirom da je Crna Gora još uvijek tradicionalističko i tradicionalno društvo, mislim da i u ostalim segmentima društva vidimo tu neravnopravnost ili nezastupljenost dovoljno žena. Mislim da ženama treba pustiti i dati više prostora. Sva su pitanja važna, ali mir je temelj svega. Bez mira nema ni dobrog zdravstva, ni dobre ekonomije. Mir je temelj odnosa među ljudima. Mir, a Bogom i pravda. Od Crne Gore u 2030. godini želim da bude država bez siromašnih i bez gladnih. Neosporno je da je agenda održivog razvoja kompleksna i da su različiti fragmenti relevantni za različite prilike širom svijeta. Ono u čemu je većina ljudi saglasna, međutim, jeste da je riječ o ambicioznom, ali potrebnom planu. Jasno je da je identifikovanje ciljeva održivog razvoja tek početak puta. Njihovo ispunjenje i ostvarivanje vizije boljeg svijeta zavisit će od svih nas.